Shalom hubata Bapak Inang, Pako Sanehoma Pako Nama Poso. Selama hari Minggu bata ganupan. Sore homa shalom Pako selama hari Minggu bani orang tua nami na mengikuti kebaktian siang di rumah atau i perdalanan Sanehoma i rumah sakit. Saya Tuhan tama tontong na menjaga iman ramoti kita, na mempergogo kita. Si boy tontong kita menjalankan kebaktian ta, romban kubani harus Tuhan. Bapak Inang, tuga-tuga membani gereja ta, pasal kebaktian ta, asih tetap kita memakai masker. Sangga kebaktian ta, lupai kundul di tempat yanan nibe sesuai dengan nomor nadumma odong sir-sir ilu-ilu tak. Aima tuga-tuga benami nalahu mamangsuki kebaktian ta, Bapak Inang kita ganupan, ase riak kita jongjong. Mandoding kita, doding ta, doding haleluya nomor 300 tolu, ayat sada, ayat 2, pakon ayat 4. Ibagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Isedo na boy takok hudolok ni Jehovah, isedo na boy jongjong bani iyanan ni na pasing in, partangan na borsih apa paruhur na pitah. Halak na soraman do pakon tondui ni bani na somargagan. Apa halak na soramar bija laho manipu. Ia mana manjalo pasu-pasu humbani Jehovah. Pakon hapitoron humbani naibata na paluah konsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata na manoppa hanami. Jana ham Tuhan Yesus Kristus na paluahkon hanami. Apa ham tondui na pasing na mangajari hanami.
Parayak hamma hanami na martupuon. Aselambin marbagal hapor sayaon nami. Jana lambin sitong goluh nami mar pangarapan hubamu. Paahap kon hamma ben nami holongmu. Ase mar holong ni uhur hanami. Sonai age habagi ni hasoman nami jolma. Ase boy hanami riap mar malas ni uhur. Mamuji pakon pasangap kon goranmu. Jalo hamma tonggo pamujion namion. Amen. Hundul ma kuria. Mendoding kita, doding ta haleluya nomor 205 ayat sada pakon ayat 2. Riap ma hita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, napasing anjahana sangap doham, namangidah torus hubagas uhur nami. Hamdo napatubuh kon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban humbani hasitongan, hapitoron apa hapasingon nadop isuan kon ham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa pakon panlanggaran nami in, ay talardoin haganup ilobe-lobemu. Sonari, roh dohanami hulobemu, mamboan haganup dosa apa hahurangan nami in. Maidop mauhurmu ben nami, sasap hamma dosa nami in, suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami, ase tarbahen hanami mambelosi ham, ibagas hapitoron, hasitongan, pakon hapasingon, ase boy hanami parsimada bani hagoluhan na sadokah ni, nabi nagahkonmu bani sagala na porsaya bani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar, anjaha porsayai hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Songon sitong ni manggoluh ahu nini Tuhan Jehovah.
Sabonar seng marosu uhur kumangida hamatean ni parjahat. Tapi ase mulak do parjahat ai manadik kondalani. Ase manggoluh iya. Ibagas holong ni naibata. Doma isasap haganup dosata. Halani ai pataridah kon hitam tanda-tanda di hagul pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Hundul ma kuria. Banduling kita, pembanduling haleluya nomor 346 ayat sada pakon ayat 2. Sonari masukon tama panorang sakramen pandidion na pasing. Halanyay naotang manasyam na sihol padidihon asiro hulobeon. Ya, nomor 54 ayat sada pakon ayat 2. Oh Jesus, soltari. Oh
Nasyam hasoman nasihol padidihon danakon. Tangihon nasyam malobeng hata ni Tuhan Yesus. Na tersurat bani Matius 20 ayat 10 das bani ayat 20 na makatahon. Dumaondos baku sagala kuasa na inaguriatas apa na itanohon. Laho mahanima podahi hanima masagala bangsa. Asigabe susianku si dia. Anjahadi di hanima masidia hubagas goran ni bapa, anak, apa tondoy na pasing. Azari hanima masidia makurjahon sagala na do putitahkon bandima. Bani Markus 10 ayat 10 ihatahon Tuhan Yesus dohoma. Napor saya anjaha terdidi dapotan haluahon. Tapi na sopor saya hona uhum do. Asetona apa perintah ni Tuhan Yesus aido. Nani dalam konta bani panorangon. Ay na terdidi ibagas goran ni Jesus. Hubagas hamatiannya do ia terdidi. Janah na do tartanum do ia rapa kosi. Ase songon Kristus na do pinapuho humbani na mati. Marhitay hasangapon ni bapani. Sonay mahita na do terdidi mardalan ibagas goluh na baru. Halan hubagas sada tondoy do hita terdidi. Gabi sada badan do hita ibagas Kristus. Na terdidi marulih bani hasa sa panidusa. Pakon manjalo si bere-bere ni tondoy na pasing. Bani na siyam, pakon bani anak na siyam do bagah-bagahin. Ay tersurat do bani Markus 10 ayat 14b, da subani ayat 10. Paturut hanima madadanakin roh baku. Ulang pandang hanima si dia. Ay bani halak si sonindo harajaon ni naibata. Nasitong do hatakon banima. Nasumanjalo harajaon ni naibata songon dakdanak. Senganjay masuk ia hujay. Jadi irohop masih dia. Anjah itapehon matangan ni bani si dia. Laho mamasu si dia. Anggo sonay. Saksihon na siyama hapur seon tain. Rapa kon kuryon riap mahita haganub jongjong. Saksihon hitama hapur seon tain. Songon na sinaksihon ni haganub halak na pursaya. Bani sab tanohon. Au por saya bani naibata bapa pargogon na sutarimbang namanupal langit pakon tanohon. Au por saya bani Jesus Kristus anak ni naibata na sasadain. Indo tuhata na tinubukon si Maria sa ngalape halyapan marhitay tondoy na pasing. Namanar na parngit bani panorang kuntis latus iparsilangkon maten dahitanom turun hunagul torur mula manggolo kung bani na mate bani ari patuluhan naik ke surga anja hundul isyamun ni bataba pargogon na sutarimbangin hunjay na mulak magira laho manguhumi hala na manggolo pakon na do mate au por saya bani tondoy na pasing bani kuria parsadan na pasingin para saoran ni sagala na mapasingin. Bani sa panidusa, bani parpuhon niya kula, pakon bani haguluhan na sadokan ni dukahani. Amen. Doma itangar na siyam hata ni naibata domuhuban ni pandidiyon. Janah doma humay saksyon na siyam hapor seon tain. Asisonari balo sinasiyam sukun-sukunon. Nausukunhon ba ni nasyam orang tua ni nasihol terdidion. Naperlobe. Ipindo uhur nasyam do sonari didion danakon. Hubagas na hina porsyon nasyamay. Ipindo uhur nasyam do. Napaduahon. Rado nasyam mambuan. Janah marsuruh iyahu gereja. Lahu mangguruhon hata ni naibata. Asigabe paguri na mangguluh iya. Bani Tuhan Yesus Kristus rado na siyam napatuluhon rado na siyam mangajari mamudahi pakon paululihon haporsyon ni danakon ase iboto anjay hutkon hata ni naibata rado na siyam napaupatkon bulat niuhur na siyam do mangundoskon danakon huban ni naibata pakon mandalankon pangakuan na siyamay
bulat ni uhur na siyam do. Asin na marpadan do na siyam sonari pakon na ibata, ilobe-lobe ni kuryon, say bujur man na siyam, mandalan konay. Anggo sonay, didihita madadan akon, maronjolan hubani na hinaporsyon taay. Ham Arsa Felix Sinurat. Hudi di maham hubagas goran ni naibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing. Say iparorot Tuhan naibata maham, kumbani para masuk mo nari hubagas harajaon ni, rosi sa dukani dukani. Amen. Ding haleluya nomor 55 ayat 6. Martong kumahita, ham Tuhan na ibata bapa nami marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Domayon dos kon hanami dakdan akon hubamu, porsaya do hanami do maijaloham iya, gabe anakmu marhite pandidion na pasingin, ase masuk iyahu bagas kuryamu, anjaha gabe pagori na manggulu iya itanohon, janah panean bani hagoluhan, nasa dokah ni dokahni. Papasing janah pasu-pasuham ma iya, ase mangguluh magodang, anjaha matora si bagas hapur sayaon hubamu. Maidop mauhurmu ben nami, bani na matoras ni danakon, pargugohi janah ajari ham masidia, manogu-nogu danakon hubamu, asirab si dia parsimada, bani harajaonmu. Amen. Mandoding kita, doding ta haleluya nomor 336 ayat sada pakon ayat 2.
Huwataganupan, Bapak Inang, sunaige niombahan nama poso, paima ipadas kanami, patugah kanami ting-tingta, nalaho si Horjahanoko ni Bagas Minggon, perlubihan nami padaskon hubat taganupan, sadarion rohdo tamueta tene, aima inang boru tiur boru huta barat, aima humbani kelompok Persatuan Tunanetra Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi sedia roh tunga-tungani kuriata dana mungkin hubani gereja-gereja nadong isataron paima ainur nami asih basak nami madobe surat na roh kubata. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang bertanda di bawah ini Ketua Pertuni Cabang Serdang Bedagai menerangkan bahwa benar nama Tiur Boru Huta Barat, status tunanetra, alamat Desa Seibuluh, Kecamatan Parbaungan, adalah benar anggota Pertuni Cabang Serdang Bedagai. Perlu kami beritahukan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini hendak mengunjungi gereja-gereja, rumah, instansi, serta Bapak Ibu sambil membawa karya dan alat musik untuk menghibur dengan lagu-lagu rohani sebagai jalan untuk mengharapkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian surat ini diperbuat, mohon kiranya uluran tangan dan kesediaan Bapak dan Ibu dan saudara-saudari untuk menerima kedatangannya dan memberikan bantuan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Serdang Bedagai, 25 September. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus Siah ayat 7. Ketua Pertuni Kabupaten Serdang Bedagai, Santun Pardomuan Siburian. Aima surat naroh kubata, jadi hubata ganupan Bapak Inang, tukinari si holma inangon padaskon galangan pujian tonga-tonga tak. Ne, jadi holi siluk keluar kebaktian minggu siangon, ya yonjar hita mahadiri otak, lang paksaan tapi yonjar mahadiri onni, hita ganupan ilubini girejai holi, ibek kami untuk kinari jai kotak persembahan atau pe kotak pangurip yota pada kita mah hubani kotak kaitene isai masedia holi inangon pokona samani nalahu manjalu hita so naima tuga-tuga dom hujon tu inang boruta barat Roma mutu zolo inang ya mendoding mana siam doding pujian.
ting atau pe tuga-tuga na lahos sihol khurdahono kontong atongani kuriata bagas minggon. Na perlubi ting paduahon sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasumasun marhajabuan do nyombahni gota jemaat kuriaon aima Dr. Hendra Saragih. Anak ni bapa situa John ni Saragih, bakon inang situa Lamria Boru Purba, un sektor opat kuriaon. Pakon Dr. Irma Erpiani Boru Sinaga, nyombah ni bapa Sabam Sinaga, pakon inang Romauli Boru Gultom, un kuria gereja Metodis, ujung bandar, Rantau Prapat, pamasumasun Aima bani hari Jumat naloroh tanggal 8 Oktober 2021 pukul 10 WIB. Marianan IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Hatorangan lebih lanjut nomor hudumuan hujon Anggorodo nyembah nami Dr. Hendra tapi orang tuani tapi pengurus sektor opat Yotang bani hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 pukul 14 WIB aseroh kugerejaon aima mangadongkon konseling pembinaan pranikah sekaligus membuat foto gandeng ukuran 4x6 berwarna pakaian rapi. Jadi gemos bani nembah nameng gorodo atau orang tuani ngolang pengurus sektor opat pada semua hubani yang bersangkutan tene tuga-tugahon. Baru nama ngihut bani masa-masa pandemi virus sapulusia tetap ipetuga kanami hubani kedua belah pihak keluarga. Secara khusus hubani keluarga pihak Situata, Situa Joni Saragih, tanah boy holi koordinasi hubani pihak Parburu, bani penorang acara pamasuon wajib memenuhi protokol kesehatan. Salah sada aima wajib bermasker. Sunai humani bahat ni naman dihuti kebaktian pamasuon dom hubani prokes acetap ma imaksimalhon padalan hubani kebutuhan nadongi gerejaon. Aima na perlu na paduahon tangan rapat mengurus GKPS Resort Santar Sada mengotang wani full timer pengurus GKPS Resort Santar Sada Jana Hubata PHMJ Sudirman secara khusus Sunai Humani sekaligus pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Sudirman mengotang Bani Nasyam Osman Nami Haganupan pengurus sektor Sada, das kubani pengurus sektor Siah. Narohi gerejaon atau penaman dihuti kebaktian live streaming rumah ni BI. Patar ase martupu hita mendihuti rapat aima masahapkon atau pe menindaklanjuti surat ni pimpinan sinode GKPS. Aima perihal fundraising. Ainari fundraising. Maksud ni fundraisingon aima rencana mergugu sa GKPS. Hapurluan ni dana pensiun ni pendeta. Penginjil. Pegawai pensiunan ni GKPS. Aima na yadong ko kita rapat bani hari Patar. Senin tanggal 4 Oktober 2021. Pukul 10 salose sermon. Jadi marak tangan ni PMJ. Secara khusus kubani hita pengurus sektor. Kalina tuari do pedas informasion. Sunari ma ipadas kanami use lanjutan ni ay mau tangan ubani hita. Sektor nadong i Kuria Sudirman. Na parpudi. Khusus kubani hita parhorjani Kuria. Nadong i GKP Sudirman. Songon na somal. Jupa mausi panorang ni. Pataruse tanggal 4 Oktober 2021 jam 10 nomip ila ko kita mangadongkon parsermonan parkorja Kuria sa GKPS Resort Santar Sada.
Asih hubay na siyam, hasoman nami, anggota majelis jemaat na mangidangi. Dom hubani jadwal kebaktian minggu na roh. Sunai humani kebaktian minggu 2 minggu lubian. 17 Oktober, pakon na mangidangi kebaktian partonggoan tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8, 12, 10, 15 Oktober 2021. Asih rohma mandihuti parsermonan. Sunai humani nasyam hosaman nami CST, CSY. Asih tetap maro mandihuti parsermonan. Domu hubani salah sada kurikulum penilaian nasyam 3 tahun hulubian. Parsermonan yulakon usia tanggal 10 Oktober 2021. Sonaima ting-ting, sonaima tuga-tuga bani hagonupan horjain. Ipargogoi Tuhan mahita, ya somane Tuhan mahita, aseboy torsa haganupan mardalan ibagas nadiar. Martonggo mahita, aima na iwan honni humbani, jadwal aima seksi sekolah minggu. Pasada hita hurta, martonggo mahita. Tuhan na ibata Bapa na Marianan inagoriatas. Terima kasih, puji-pujian sombah ni nami hubamu Bapa bani siang ni arion. Na mangahap doha nami, bani idop pakonolongmu na tongtong marmudu-mudu goluh nami. Das bani panorongon Tuhan boy dopehan nami mandalan kon ibadah. Ikuriamu, igrejamu. Holong maham Bapa, ham na mamasu-masu hanami haganup na hadir. Ase haganupan hanami Tuhan, dapotan bani idop ni uhurmu. Tuhan, age bani naitekro sinamagodang penahadir bani iyananon. Ham tongtong Tuhan, na mamasu-masu hanami mangajari hanami. Ase haganup goluh nami Tuhan talupi-lubi-lubemu. Sonay huma Bapa, age kuriamu na langboy hadir bani panorangon. Inma marhitehon ni naibagas na boritan. Age nai rumah. Sonay huma Tuhan age nai rumah sakit. Tuhan hamdo panambari naguguh. Rohi ham sidia Bapa, jamah kamak kulan sediain. Pasu-pasuham sagala tambar naipake ni sedia. Age na ipangan ni sedia. Makoro na maluman nin huwan ni para kulaon ni sedia. Ase boy Tuhan sedia malum janah pulih. Boy use Tuhan beraktivitas. Boy use mandihuti kebaktian songon na somal. Holong maham Bapa. Sonay huma Tuhan. Bani haganupan. Jua-juamu na mangidangi bani sadarion. Age bani kebaktian pagi, siang pakon kebaktian sore. Ham na mamasu-masu Tuhan pangidangion ni sediain. Ase makorhon hasangapon bani goranmu, janah malas uhur nami bagas na manjalo hatamuin. Gabe marulih ka nami hubani harajaonmu. Janah tongtong hanami ibagas na mandalani ari-ari ni guluh nami. Totap hanami marpangarapan hubamu. Holong maham Bapa, age rosidas bani panorangon pe, tetap dope hanami mangindu hubamu, inma COVID-10 siah nadas bani panorangon lapi dope berakhir. Tuhan, hubamu doha nami mangindu pangurupion, asiham na mambere hasehaton huban nami, pargogoyam hanami ibagas mandalan kon goluh nami, ibotohan nami Tuhan, buhay parutolon na idopakon hanami. Tarlubih main Tuhan bani masalah ekonomi. Tuhan sukup honham bani ganupan guluh nami. Aha perluan ni guluh nami ilobi-lobimu. Tuhan holong maham Bapa. Ajariham hanami tongtong homa. Ase tetap hanami mematuhi protokol kesehatan na injurkan ni pemerintah.
ase marhitehonin Tuhan podas berakhir virus na sangat mengganggu aktivitas nami bani Panorangon. Holong maham Bapa, sonay homa Tuhan, buedo ting-ting na masa, sonay gesi pamasaon. Inma Tuhan, bani Sadarion, doma ilaksanahon pandidion na mapasing. Inma Aksa Felix sinurat nadop manjalo pandidion na mapasing. Inma niombah ni Bapak Jimmy Kardi, purba Pakonella, boru manurung. Pasu-pasuhan Bapak, niombah ni kuryamu, andohar marbagal ibagas harosuh ni uhurmu. Ase tongtong homa Tuhan ia masuk harajaonmu. Sonai homa nama torasni pargogohiham Tuhan, naloho marmuduhon niombah on, membimbing mengajari, ase gabi niombah hinarosuhko ni uhurmu, niombah na mambalosi podah ni orang tua, sonai homa Tuhan, gabi niombah na marguna itongah-tongah ni bangsa pakon negara. Tuhan, bani tanggal 8 Oktober tahun 2021 bani ari Jumaton, bahenondo pamasu-masuan partongah jabuan, inma Dr. Hendra Saragi, pakon Irma Erpiani Borusinaga. Tuhan ham nama masu-masu sidea, berham hasehaton hubani sidea, berham hasadaon niuhur. Tongtong ham naman rajai uhur pakon pikiran ni sedea, ase haganupan acarain boy mardalan domu hubani harosih niuhurmu. Sonai huma Tuhan agay hubani kedua belah pihak keluarga Saragi pakon Sinaga, ham tongtong na mamberi hasehaton gogo sonai rosi hasadaon niuhur, ase hubani acara pamasu-masuan das kubani acara horja adat boy mardalan domu hubani harosuh niuhurmu. Sonai homa Bapa, bani ari Mingguon tanggal 10 Oktober tahun 2021 bahenondo panggalangan sage KPS inmana marujuan hu BKM pakon hu panti karya GKPS. Tuhan, o jurham hanami kuryamu, asay botok hanami Tuhan, maka terima kasih kon. Janah boy humahaganupan program ni BKM sonage panti karya GKPS. Mardalan agay bagas na hurang pesedia Tuhan, sukup honham, ase tongon-tongon humahanami, mambotoh janah haganup na dong iban nami Tuhan haganupan indah humbamu, ase tongtong hanami, marmalas ni uhur mambere, ibagas songon na hinarusuhkon ni uhurmu. Tuhan, age bani ari patar, tanggal 4 Oktober tahun 2021, yulakon mau saya persermonan. Ojurham Tuhan haganu parhorjani kuria nalau mandihuti sermon. Ase haganupan Tuhan tugas tanggung jawab terlebih pelayananin boy mardalan domu hubani harosu niurmu. Hulong maham Bapa, ageto kinari pe si hol mahanami manangar hata haguluhan na humbamu na pinadas ni jua-juamu Bapak Pendeta. Tuhan, ham tongtong nama pargogohi Bapak Pendeta. Ase boy huma Tuhan hanami dapotan hubani hatamu, marulih kanami hubani harosuh niurmu, mangguluh kanami Tuhan, margogoh janah tongtong marpangarapan hubamu, terlebih hibani masa-masa pandemi COVID Panorangon. Holong maham Bapa, agar sinamulak pehanami dop salosay kabaktianon, ham tongtong naman ramuti, boy hanami das, irumah nami bay, ibagas malas ni urna humbamu. In matonggo panginduan nami hubamu Bapa, parlobe sa sapham, dosa pelanggaran nami in, asetalup hanami tongtong ilobe-lobe mu. Jalo hamah nami Tuhan, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pema tangar hita hatan ini bata, mandoding kita, umbani doding haleluya,
nomor 373 ayat 1 pakon ayat 2. Damay ni naibata na mangatasi sagala hauhuron, inma manramot kon uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Hata ni Tuhan bata, diar buka hita, basa hita humbani Heber bindu 2, ayat 1 da subani ayat na paupatkon. Heber bindu 2 ayat 1 da subani ayat na paupatkon. Yarahkon hanami haganup kita membasa mulai ayat 1 da subani ayat 4. 4 ayat 2 saay. Bindu 2, Heber bindu 2 ayat 1 da subani ayat 4. Judul ni lumba-lumba asi ulang lase bani haluahonin. Basa hitariap humbani ayat 1 nari 1-2 ya. Halanyai maningon lambin poltik ni do panjolomta bani hata nadop binogita asi ulang mayup hita. Hata na hinatahon ni malaikat totapdo. Anjaha sagala palanggaron apa panglekaron dapot pambalasan na pitor. Tumaram maboy maporus hita anggolase hita bani haluahon na sain baggal. Tuhanin sandiri do makatakon haluahon ay lobe. Anjahan na mambugi ay manaksihon bata hasitongan ni ay. Anjaha isaksihon na bata ope ay
marhitay tanda halungangan bagay-bagay ni halungang ko. Apa tondoy na pasing na binagihon ni domu bani rosu ni uhur ni. So nay madas ni salombata horas. Selamat datang bani pengantin baru lolo. Pakon pengantin baru naligan ang godong ijon. Alani bani akhir-akhiron bahat na terpasu-pasu tene. Jadi keluarga nagok mana siam. Sadaryon. Selamat datang bani inang nahan cililitan no kanay tene. Ya. Menarukon keluarga hu daerahon. Sonay ko'y mahubata ganupan nalang boy isisehan nami hu banya ganupan na iluar ni ruang onon marhitehon ni ruang live streaming di rumah sakit atau mungkin di luar negeri atau di Pulau Jawa. Bapak inang kita ganupan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Lahu mangarusi kitab Heber Ibrani. Sebetulnya sederhana do. Isinya haganupan boy di patorang secara singkat. Na perlobe ang goydah kita ijon lang pala ibo ipatuga jelas isi na manurat kon Heber on. Tapi na pasti na manurat kon Heber on ay mahalak na porsaya na berlatar belakang humbani Hajahudion. Adong makatahon banyambilan na ligan Paulus sebetulnya lang surat Paulus. Alamatnya yung hubani Kuria Kristen na berlatar belakang Yahudi. Anggo ipareksahita jemaat on memiliki pemahaman secara umum tentang padan na basaya. Sedia membotoh pasal malaikat, pasal sejarah Israel, pasal tulisan perjanjian lama, titah pesalmen, buku nabi-nabi. Ay maonjolan ni sedia sadukah nyon. Tapi dop ko si menjalo ambilan nama dear, dop ko si tardidi, tutu statusnya sedia do mamarbeda. Statusnya sedia ay mahalak na porsaya hubani Kristus. Pusat keimanan ni sedia sidiaran ni dan yang benar adalah Kristus. Haganupan padan na basaya ay mabayangan tentang haluahon na si Holibere, Mesias, Kristus atapi Yesus. Jadi ang godong pe ipemahaman ni sedia pasal padan na basaya ay menjadi sada tuduh-tuduh kubani pemahaman ay mahaluahon na begal. Perjanjian lama menjadi bayang-bayang petunjuk kubani haluahon na begal. Humbani si haluahon na begalay. Humbani Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ang kubani lahon ni apostol ni tahun langadong haluahon itoruh ni langit ang gulang marhitihon ni Kristus. Kristus menjadi penyelamat. Domu hubani topik mingguanta haluahon humbani na ibata. Jadi ang goy pareksahita keseluruhan ni buku Heber on songon jembatan na siyay antara rumah ni situa DPR ya rumah ni Bapak almarhum situa Kamen pakon gerezaon menjadi jembatan penghubung antara perjanjian lama pakon perjanjian baru. Ase jelas ipatuga haganupan konsep keselamatan ibagas Heber on sangat jelas bahwa Yesus anak ni bata ay mamalim na manobus kita humbani dosa. Gizangan do iya humbani malaikat. Markuasaan do iya marimbang si Musa. Iya na isobut si Paluah. Jadi haluahon
Aku bani bahasa Hebri sobutai, aima humbani hata soteria, haluahun. Humbani Tuhan do haluahonai, langa dong humbani naligan. Aima nasi holi patugah, ibagas intini marhapor sayaon, marpangarapan hujado kuria. Bani sepanjang zaman, Ibrani 11 ayat 1, aima sabutulni hubani Kristus do intinyai. Agepe lang hadir rejon setiap rumah Yesus songon bani nasalpuai. Agepe lang idah do mapor saya hita. Iman adalah kan ada ini bani Hebrew 10 sada hapor sayon aima pangarapan bani bla 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 pakun naligan. Pusat keimanan gereja adalah Kristus Yesus. Langbe titah, langbe tradisi-tradisi, tapi hubani Kristus. Soteria, ay masih ongga itangar hita simbol gereja biasanya yang guna memakai gereja hado ge memakai simbol ikan. Metodis apa itu? Metodis ya? Ya, ikan. Sebetulnya simbol Kristen doai, kumbani hata iktus. Ikan. Jadi bani penginjilan di wilayah Tiongkok Kinan, ada saya patuduh songonin ikan. Oh, saudara seiman. Halani sering eksekusi angkutar boto. Jadi gereja-gereja baik di wilayah-wilayah daerah-daerah narawan sedia hanya menunjukkan simbol langya tahun au Kristen. Ikan itu iktus. Kumbani hata i Yesu. Ka itu Kristo. T itu tou. Uyos putra. Allah Theos. Theos tuteu. Jadi Yesu Kristo teu uyos soter. Hata soter ai dari humbani kata soteria. Haluahon. Yesus adalah keselamatan, penyelamat. Orangnya itu adalah juru selamat. Nah, aiman ai patugah bani Heberon haganupan. Doma izalu sedea ambilan nama diar. AGP doma dong hinan Bibil ni sedea padan nabasaya. Tapi haluahon na ibuan na isaksihon para nabi dasku bani para rasul ay mahaluahon na ibuan ni Tuhan Yesus Kristus. Nah itahaganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Humban ni ambilan taon na dong piga-piga refleksi humban ni ayat demi ayat di pareksahita. Bani bindu bani ayat sada ihatahon jolom politik kata ni Tuhan ase ulang mayup hita. Ondo inti ni ayat sada ayat ini. Ago ibasa hita secara lengkap. Halanyay maningon lambin politik ni do panjalota bani hata na dop binogita ase ulang mayup hita. Saudara yang terkasih, nasiam Bapak Inang, orang tua nami sunaige nama poso. Arus perkembangan zaman terkadang lebih kencang humbani pikiran tak. Coba kita sadari bani panorangon, arus perkembangan zaman nama saya tanohon getinan lebih kisah merlitun daripada nahita. Dan itu harus disadari setiap orang yang hidup di dunia ini. Tapi sering doho mahala ni kecepatan ni arus perkembangan zaman halak mayup. Ya, halak mayup. Halanyai nini saya nababan waktu tahun 80 sia puluhan ya tahun. Siapa yang mengikut arus akan hanyut, tapi orang yang melawan arus akan selamat. Ijon ma awal perjuangan ni lahom menentang kekuasaan bani Orde Baru bani Panorangai.
Kebenaran harus dibawa. Das kubani tahun 92 itu memang terus. Bapak inang ita ganupan. Ay masa lalu. Masa sonari pakon patar haduan. Songon 2 tahun nokan. Bahwa arus perkembangan zaman itu terkadang bisa menggilas generasi-generasi muda dengan mengandalkan pikiran dan pengetahuannya sendiri. Pengaruh-pengaruh ni COVID-10 siah, pandemi COVID-10 siah. Ada kerugian besar di dunia ini. Pembentukan karakter anak-anak kita terganggu. Halanya langsung kubani guru. Ya. Kan langi botoh na siyam guru parlahoni susian na siyam. Halani jum duhasa. Perguru manaksiyon na tarif dihuda man dihuti. Sambil iraya au melayat ibuan hon pemudata na sekolah STT HKBP memimpin humbani materi na hubere. Saya tidak tahu di mana posisinya itu. Bisa saja di kafe, bisa saja di rumah, bisa saja i garasi pokoknya naligan. Sedangkan tujuan dari pendidikan itu bukan sekedar mengetahui. Anggap pitah hatani Tuhan untuk bahan diskusi, hatani Tuhan pitah untuk tempat mengadu ide, itu belum sampai kepada spirit yang dikatakan firman Tuhan. Ulanglah sei. Ay do iso Buddha. Bani judulnya. Ang gusto mo na hasa berarti lasay do ay. Tapi mendengar, merenungkan dan melakukan. Itulah kesungguhan yang sebenarnya. Na adong bani kehidupan spiritual, karakter. Jadi luar biasa do memang dampak ni pandemi COVID-10 siyaon. Langi butuh guru. Halani pendidikan karakter itu bukan dengan perkataan langsung, tapi ada tatap muka. Malah suhur. Isyater do mara ipukah tatap muka dene. Besan isi malungun pe doma. Doma mengajar inangi rumah setiap hari dan dibatasi. Tonggota arus zaman na terjadi bani panorangon, kita mampu mengatasinya. Dengan apa? Marhite hatani Tuhan. Ay mabani ayat sadai. Halani ay Tuhan Yesus si paluah ay doma memberi haluahon bata. Doma ibuan ambilan na mader. Lambin politik do panjolomta. Lebih teliti memperhatikan tanda-tanda zaman. Nah dong bani panorangon, kita harus teliti berdasarkan iman dan firman Tuhan. Anggolang urah tergoda. Halo, gampang doai. Tahu jangan nih, pas martundur garam pokok anak buru. Kalau anggo dong do garam huidizun. Garam anak buru anggo ipilih. Izama sosok marbuali tentang masa depan. Biasanya gatinan ay may tempat rekreasi do kan. Mahol do halak martondur panorangi gereja. Ay do bani tempat taman, mall, pakon naligan. Ay do sering ya perjumpahan ay lang perjumpahan ibani seksi. Nama poso, tapi perjumpaan di tempat kerja atau yang lain tidak salah. Lang salah hai haganupan. Tapi sebetulnya jolom hitam politik. Ambilan nama der ai ase ulang mayup kita. I ayupkon arus duniawi. Halani haluahon ay pitah kumbani Tuhan. Halak naman jalo ambilan nama diar. Totu ay mahalak na tetap
memiliki cara berpikir maju. Adong sada tulisan ni saya nababan si masih siang ay hubasa nasugot. Pani panorang ambilan na maderi buwan nag iel no mensen hu tano Batak hu Raja rohman ini Raja Pontas Tobing opung ni sabar Tobing don anggo itangar keluarga ni John keluarga do peraay ya nini anggo Karisten ibuak kam huzon anggo ambilan nama der ibuak kam hu tanoh Tapanulyon lausonahama hanami halak toban ini halak Tapanuli. Kalau Injil dibawa ke tanah Batak, kira-kira bagaimana orang Batak? Anggo guru sekolah minggu kan membalusiai pasti dia tahun maka orang Batak itu akan masuk surga baik-baik dan lain-lain ini. Luar biasa balus ni IL no mensen. Anggo das ambilan nama dia Rizon maju bangsa Batak. Luar biasa. Jadi ia lang membahin metode penjawaban ai karena itu kan siapa yang percaya masuk surga. Jadi surga itu di mana? Karena itu si bata berganjang berdiskusi. Tapi ya tahun apabila Injil disemaikan di tanah Batak, maka orang Batak itu kan maju. Ijai hosi masuk ambilan nama dia, ihapokut konsedia ambilan nama dia ron. Anggo nini Pandita Bonar Tobing ya sapari lang kebaktian ni sedia igual giring-giring lang pita hari Sabtu. Tapi sogot wong kaduban pembinaan i distrik Kuhinan Bonar Tobing dosen KBP on. Sogot siang malebot jam 3 nah masongon halak Israelay na may bensedia. Dengan memegang teguh Injil hatan ni Batak na masa negara bangsa Batak maju sampai sedarion sekian juta halak warga ni HKBP mengisi laklak ni dunion lang pita hizon nahita ganupan naima maksud ni manjolong politikai na pertama asulang mayup. Yang kedua bertumbuh. Ada suatu pembaharuan iman, karakter, dan lain-lain. Napa duahon? Hata ni Tuhan gabe patron. Bani ayat 2. Hatotapan ni goluhta. Ya, hatotapan ni goluhta. Hata na hinatahon ni malaikat totablo. Anjah sagala palanggaron apa pangengkaron dapat pambalason na pitor. Ya, totap do titah ni Bata na ibere marhitihon ni si Musa na anggoy basa na siyam ayat paralel ni lawan pitu ayat 50 ay. Hata ni Bata marhitih malaikat di so titah ay. Totap do ay. Marpala-pala do halak Israel mendalan hon titah pakon aturan ni si Musa naligan. Lobih do anggo iramot kon hita haluahon nung bani Kristus. Tetap doai. Artinya firman Tuhan itu menjadi cara standar. Aku na sering tahun bani ambilan tuizon standar moral untuk mengarungi kehidupan sehari-hari. Itu menjadi standar mutlak yang kekal. Asiboy hita mardalan. Ibaratnya songon kereta api ay tene, kereta api. Karena itu, selama kereta api itu berjalan di rel, karena itu, das dohu bani tujuan. Tapi yang bosan mau nini diskusi perbaungan, bosan mau mengihutkan relon ini, lupa dia kanan, lau mau parik ni sawit ni perbaungan ay, tidak akan selamat. Dia menerima rasa luka, kegagalan untuk mencapai tujuan.
Nasongonay do maksud ni bani ambilan tahun, bani ayat 2 hatan ni Tuhan ay gabe ukuran. Tetap doay. Lang merubah. Agay pero Kristus membuat haluahon. Tetap do panan nabasaya ay. Ambilan nama dia ray tetap do sa dukan-dukan ni. Nalhosal po do nyon. Tapi ang kuhatan ni Tuhan tetap do rosi sa dukan ni. Nini surat Petrus. Itulah menjadi standar, patron, standar moral, spiritual bani goluta. Ageahan na masa, anggo bani sada, ahli penafsir makatahun. Dengan firman Tuhan, walaupun ada badai, walaupun ada goncangan, penderitaan, tidak akan mengurangi iman percaya kita untuk menerima keselamatan. AGP adong paru tolon tidak akan bisa mempengaruhi. Walaupun ada kuasa-kuasa dunia, tidak akan bisa mempengaruhi iman percaya kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita di dalam hidup kita. Amin. Aima patron, itulah rel yang harus kita lalui. Tidak perlu ke kiri dan ke kanan. Harus jalan lurus di dalam firman Tuhan. Napa tuluhon? Ulang lasay bani haluahon. Ya. Jelas ipatuha bani ayat tuluhon. Tumaram maboy, maporus hita anggo, lasay hita, bani haluahon na sain baggal. Tuhanin sendiri do makatahon, haluahon ay lobe, anjaha mambogi, ay manaksihon, bata hasitungan ni ay. Lasay, ya, lasay, gubas malungon lasay, baru layas, halo di baon. Oh, EPS. Ya, firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Langung gaay, sia-sia. Pada skamalah kubani hasomanta. Firman Tuhan tidak pernah pulang dengan kosong. Firman Tuhan itu seperti pedang mata dua yang bisa menembus das kubani ring-ringnya teta. Lang tidak perlu diragukan. Apalagi lasay. Ya, lasay bani ya kehidupan ta. Duko siya'y anja isaksihon na ibatao piay. Marhiti tanda bani ayat opat ni. Halungangan bagay-bagay ni haguguhon apa tondoy na passing na bidogay ni dumhubani rusuni urni. Nasyam na hinahulungan na ilantay sada po kung lantay 2. Berbagi kisah mahita. Bani panorang anak-anak. Hanami kan songon keluarga ni say nababando. Rib-rib, rimba, ramay. Anggo say nababan 10 sada sa ninani. Anggo hanami 10 tolo marbuto marsanina. Jadi marlumba don hujuma. Langboy tading i rumah. Hala ni roh mahuli hotang kan dahil do. Sedo si hotang. Ibosik doay. Ya. Nah. Ipatugah mama kuma. Anggo manjolom kan mamut putih poyon doay. Masamot. Anggo manjolom mangorbatkon poyon ulang lasay. Porhot izolom. Zolom politik. Anggo lasay lupa ba ni podah ni mama pasti luka. Masamot mahanami buhay ria-ria. Laku boto bahasa Indonesia ni ria-ria. Keris-keris duratin eh. Hala ni marot. Marot kiri kanan. Bani panurang ay, oh, bangun mo. Langadong ahli bahasa Indonesia zon kan ria-ria. Anggo bahasa Indonesia kan ria-ria, bersukaria, ya. Tapi ang guay marot. Anggo daislah mitor tardaro humatangan. Sepele diri. Kan do lasay. Naputputi hala ni marlumpa si Bulacan do kan. Ay dong dotong pujian dapot. Anggo bulak anak na buzur. Kan ay do pantay ni orang tua mendidik.
Hebat nih. Age pelangi gazi. Sunarion gazi pelang ra. Manusi piring pe marsual lobe kan na itu kan. Gua namin na buron. Hata aylah. Do mamala suhur. Lasayaw panorangan nakanakay. Huarbat maririon. Makatardaroh. Masih. Kurang porhot. Izolom. Lang politik izolom. Jadi engko adong memutput kon ria-ria. Ikon izolom duay. Gogo. Songon ri. Yorbat kon. Mahua pelang. Nah, ay mamaksud ni John ba ni ayat tuluay? Say ulang malasay. Lang lasay. Ulang lasay. Hala ni. Ini tantangan kita. Perjuangan iman kita. Bukan hanya perjuangan pada musuh yang terlihat. Iblis itu bisa berbuat apa saja, kapan saja, di mana saja. Tapi jolom politik ulang lesay. Langan guguh ta bapainang. Ang gupitah kita do mandupak kon na masa itanuhun. Setiap keluarga pasti ada tantangannya lah. Bisa saja keluarga itu terbawa arus. Halani persoalan-persoalan terbawa emosi. Kan boleh itu terjadi. Boleh terjadi. Dan terbawa perasaan. Anggo terbawa perasaan. Marlitun mo kamar. Ini kan. Anggo terbawa emosi. Faik makan. Antara bapak pakon ninang pakon nalikan. Ya. Bisa saja terjadi. Kapan saja. Iblis itu bekerja. Bukan pekerjaan yang terlihat. Tapi Nini Ijon ulang lesay. Harus menjolom hatan itu hanai. Isi doha somanta. Langadong guguh ni age Paulus Petrus age Rasul naliganay. Laho membuat nambilan na madiar. Tunduy na passing. Ay mapanutup nambilan taon. Bani ayat o patay. Tunduy na passing. Ay do ipanginduhita. Na maparguguhi hita mandalanhon haganupanay. Mandalanhon haganupan. Hata ni Tuhan. Ibagas guluta. Hasitongan. Manramot kon haluahon ta. Na humba ni Tuhanay. Na siyam kurian na hinarga ni Tuhan ta. No kanay doma padidihon kan. Pekerjaan selesai. Tidak. Dibutuhkan Roh Kudus. Memberi kekuatan hubani orang tua ni. Langadong kehebatan ta. Age sukun na siyam hanami orang tua na marnyumbah naduk matoras. Sekian persen sa waktu boy pakihita untuk anak ta. Karena itu Roh Kudus tondoy na passing. Ay maajamun hita. Ay do nagabi kekuatan ta. Age pebuay godaan ni dunyaon. Arus kemajuan zaman songon na isobunok kanay. Na sering menerpa kehidupan ta. Tondoy na passing ay ham tondoy na passing. Pargugoy ham maak. Tondoy na passing ay adalah kehadiran Allah. Na memberi kekuatan. Na memberi sondang hubata. Sehingga haluahon ay lang maluah. At ini haluahon keselamatan ta ay lang mago. Tapi keselamatan itu membawa sukacita. Ibagas Kristus Yesus. Asehatan ni Tuhan ay jolom hita. Ulang lasay ba ni tanda-tanda zaman ba ni panorangon. Tapi tetap mahita dengan teliti. Memakai hata ni Tuhan. Lahu mangidah. Gabi gogohta. Gabi panundang ibagas guluta. Amin martongko mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Hatamu na yontuskan hamu ban nami. Manugu. Mengajari. Membubai hanami. Asitongtong hanami Tuhan. Mga jamhon na. Tondoy na passing. Menjolom politik hatamu. Jana tetap hanami. Tetap teliti. Iba ni haganupan perguluhan nami. Merhitihon ni hatamu. Ase hatamuin ma Tuhan gabe si pambubai. Si panugunugu. Panundang. Bani pardalanan ni gulu nami. Bani keluarga nami. Pribadi lepas pribadi. Iba ni parhorjaan nami pe Tuhan. Say hatamu masih zuluman nami.
ase ulang maguhan nami, tapi totapan nami ibagas malas nyuhur, mencalo soteria haluahon naumbamu, bani haganupan perguluhan nami Tuhan. Sadar doha nami, buedo godaan tantangan, arus zaman, na maningon ilampawi, ibolus ka nami tonga-tongan di dunyaon, tapi marhasoman kon ham, tenger duhur nami, marguguh doha nami, janah marmalas nyuhur doha nami, memberitahon haluahon nahumbamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, terima kasih ma bamu Tuhan. Amin. Paima yonduskun hita galanganta. Tangar hita malobe hata ninay bata na gabi onjolan bata lahu manggalang. Ay manatar surat bani Pesalmen 50 ayat 14. Galangkon mabagal niuhur bani nay bata, anjaha galari mabagah-bagahmu bani situmbulanin. Sonari patupuhi ta magalanganta.
Riab mahita jongjong. Ondos kon hita magalanganta hubani Tuhan na ibata martong kumahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami haruhan ni haganu. Humbamudo haruhan ni pasupasu huban nami. Iberi hamdo ban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondos kon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu na do bineremuin ban nami. Say lambin margogoh matongon hanami, ihasomani idop niuhurmu, apa pasu-pasumu, bani na mandalan kon horja nami. Papasinghama galangan na ginalangkon namion, gabe galangan na mismo ilobe-lobemu, ase lambin ihargahon hanami, tongon diar nilayak pakon pasu-pasumuin, marhite na pasautkon harusumu, humbani gogoh pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jalo hama galangan pakon tonggo namion. Amen. Tondui daging uhur apa gogoni. Ham bapa nami na inaguryatas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni urmu inaguritongohon songon na inaguryatas. Berehama ban nami sa darion haguluhan aryari, sasap hamadusa nami songon panasap nami, banidusa ni hasoman na mardusa dupak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan, palua hama hanami humbani pangago. Laho manasyam, janah pindahin na siyam manamadiar, ulang manajahat, asi manggulo na siyam, asi tongon majahoba, na ibatasay baot hasoman na siyam, songon na hinatahon na siyam. Mulak man na siyam ibagas dami, jaloham mapasupasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibatamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu, janah maidop mauhurni mangidakam. Idopakon Tuhan na ibatama buhini hubamu, janah ipasor madameni bani tondoimu. Amen. Shalom batahaganupan. Shalom.
Enggak.